Aduh, ngopi kurma dua asa nikmat pisan ya teh. Iya boy, yang penting halal dan gratis we. Cong lamun poe buka puasa na pakai kurma ngan seukur dua siki kumanya. Iya, kita bakal kurus. Cong, aing mah tiba heula ge geus begang, tapi dompet cong nu begangna. Sama boy, dompet saya juga lagi diet. Cong itu aya mobil gede cong. Cepet kerja boy. Mangga Pak, parkir di dia di ujung, lurus lurus. Pak, di dia jalan baso sanes. Naon baso? Ini resto burger pak. Loh, tadi di map katanya warung baso di sini. Cong kumaha lamun pura-pura urang jualan baso. Kamu gila ya? Sanu apa si bapak teh nelaktir ka urang-urang. Pak, sebenarnya di sini ada. Aya Pak, aya baso burger spesial. Ah, baso burger spesial. Baso burger. Kumaha, Pak? Eta baso rasa burger. Boy, kamu ngaran ya? Cicing heula. Unik oge eta, Pak. Hargana sabaraha nu kitu? Itu mah promo Ramadan, beli dua gratis lihat parkiran. Lihat parkiran. Maraneh lucu oge nya. Da urang mah saukur bercanda. Oh, bercanda eta teh. Saya emang mau beli burger, Pak. Nah, itu baru bener pak. Boy, kamu tadi hampir bikin saya kena marah si bapak itu. Tapi lucu kan? Lucu buat kamu boy. Mas, ini burger buat Mas. Satu berdua aja ya. Alhamdulillah Pak. Hatur nuhun Pak. Rezeki anak soleh. Tapi satu aja ya. Cong, burger teh diberena teh kan hiji. Tapi ieu kan duaan jelemana kumahanya. Berarti dibagi dua boy. Atau rek sweet. Boleh, ayo. Ah, yes, saya menang. Tapi Cong, Kenapa lagi boy? burgerna kurang geus digegel. Teu ningali didinya saeutik. Apa? Cuma tester eta mah Cong. Boy, boy. Kamu memang musuh terbesar puasa saya. Parah.